Ndabasuje mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya inicano ibigezweho updates nk'ibisanzwe. Tariki 14 na 15 z'ukwezi kwa karindwi 2024 nibwo abanyarwanda batuye mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda batuye hanze yarwo bazindukiye mu gikorwa cy'amatora, aho batoraga perezida wa repubulika ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. N'amatora yarangiye ku mwanya wa perezida Paul Kagame ariwe utsinze ku majwi 98.18%. Kuri iki cyumweru tariki ya 11 z'ukwezi kwa munani 2024 nibwo habayeho irahira rya perezida Kagame watsinze amatora. Ni irahira ryayobowe na perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr Faustin Nteziryayo. Uyu muhango warutegerejwe na benshi ku isi by'umwihariko abanyarwanda. Kuri ubu ngubu tugiye kugaruka ku mateka ya perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr Nteziryayo wayoboye uyu muhango wo kurahira kwa nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Ikirenga Dr Nteziryayo Faustin ayobora umuhango w'irahira rya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda. Twebwe Nteziryayo Faustin, perezida w'urukiko rw'ikirenga, tumaze kubona ko nyakubahwa Kagame Paul yatorewe kuba perezida wa repubulika y'u Rwanda, tumaze kubona ko ibiteganywa n'amategeko byose byubahirijwe, dushingiye ku itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'102 iteganya ko uwatorewe kuba perezida wa repubulika arahira indahiro ye ikakirwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga. Tunejejwe no gutumira nyakubahwa Kagame Paul kutugezaho indahiro ye. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Dr Nteziryayo Faustin yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani mu 1962, avukira mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama, kuri ubu ngubu habaye mu karere ka Kamonyi. Dr Faustin Nteziryayo yatangiriye amashuri ya kaminuza mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'amategeko mu 1986. Yakomeje hanze y'u Rwanda, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters mu bijyanye n'amategeko agenga imisoro, yakuye muri Université Libre de Bruxelles, ndetse n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye na politiki z'ubucuruzi mpuzamahanga yakuye muri Carleton University yo muri Canada muri 2009. Dr Faustin Nteziryayo afite kandi impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko PhD yakuye muri kaminuza ya Antwerp mu Bubiligi mu mwaka w'1994. Dr Faustin Nteziryayo umaze imyaka isaga 35 akora mu by'amategeko, yakoze akazi gatandukanye muri guverinoma y'u Rwanda, harimo kuba yarabaye minisitiri w'ubutabera guhera mu 1996 kugeza mu 1999, akaba kandi yarabaye guverineri wungirije wa banki nkuru y'u Rwanda, umuyobozi mukuru w'urwego ngenzuramikorere RURA, umujyanama mukuru mu by'amategeko muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ndetse n'ibindi. Dr Nteziryayo afite kandi n'ubunararibonye mu bijyanye no kwigisha, kuko yigishije muri kaminuza zitandukanye n'amashuri makuru mu Rwanda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Yigishagamo amasomo arimo amategeko mpuzamahanga ajyanye n'ubukungu, amategeko ajyanye n'ishoramari, amategeko ajyanye n'iterambere, amategeko ajyanye n'imari n'ibindi. Kugeza muri Mata 2013, Dr Nteziryayo yari umuyobozi mukuru wa Agaseke Bank Limited, yaje guhinduka Bank of Africa. Kuva muri 2013 kugeza muri 2019 yari umucamanza mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Dr Faustin Nteziryayo kandi muri 2019 ubwo yagirwaga perezida w'urukiko rw'ikirenga, yari umwarimu mu ishami ry'amategeko rya kaminuza y'u Rwanda ndetse no mu ishuri ry'abanyamategeko rya IRPD, aho yigishaga isomo rijyanye n'imikorere y'umuryango wa EAC uhuza ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba mu bijyanye n'amategeko. Dr Nteziryayo kandi muri uwo mwaka yari umuyobozi w'ihuriro ry'abantu bize mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Mu bihe bitandukanye yitabiriye amahugurwa mu birebana n'amategeko agenga imiyoborere, imari, imanza, itumanaho n'andi atandukanye. Dr Nteziryayo, umugabo w'umuhanga cyane mu bijyanye n'amategeko, yabaye kandi umugenzuzi mu mavugurura y'amategeko arebana n'ubucuruzi
politike y'ishoramari n'ibindi. Afite inararibonye mu gukora ubushakashatsi no kwigisha, nk'uko twabivuze haruguru yigishije muri kaminuza zitandukanye mu Rwanda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Canada. Ni umunyamuryango w'amashyirahamwe yaba ayo ku rwego mpuzamahanga n'ayo mu gihugu agenga abanyamategeko. Kuri ubu ngubu Dr Nteziryayo aracyari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Yarahiriye inshingano nka perezida w'urukiko rw'ikirenga ku wa 6 Ukuboza muri 2019. Dr Nteziryayo Faustin akaba ari umugabo wubatse, ufite umugore n'abana 3 bakuru, umuhungu umwe ndetse n'abakobwa 2.